set, meeting set, meeting set, meeting set, meeting set, meeting set, meeting set. Dios. Bueno, escucha. Meeting set. 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 Agua cubadona. Emu samaritana. Agua cubadona. Emu samaritana. Agua cubadona. Emu samaritana. Agua cubadona. Emu samaritana. Meeting set. Meeting set. Meeting set. Meeting set. Meeting set. Meeting set. Agua cubadona. Emu samaritana. Agua cubadona. Emu samaritana. Agua cubadona. Emu samaritana. Agua cubadona. Emu samaritana. Gloria, gloria al Señor. ¿Cuánto dice esta noche? Alabanza a Jesús. Meeting set de Dios. Aleluya. Y solamente Dios sacia no sed. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a ver unas palabras de noche de 2 Corintios. Gloria al Señor. Y si pueden ser, siga la paz, Señor. Amén. La palabra de Dios te dice, abre tu boca y a mí lo llené. Pues si tienes sed en esta noche, alaba al Señor. Gloria al Señor. 2 Corintios capítulo 3. Alabanza a Jesús. Dios está grande, Dios está maravilloso. 2 Corintios capítulo 3. Versículos 5 y 6. Mi hermano Antiné. Gloria al Señor. 2 Corintios capítulo 3 versículos 5 y 6 nos sale esa palabra de Dios de nombre de Tata, de Yu y su Santo Espíritu. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Nous parlons de notre papa avec petit là, avec cet esprit. Comprenez bien, moi pas jamais de prétention pour nous être capable de faire bagaille comme ça, avec propre courage moi. Ça moi fait c'est bon Dieu qui fait faire lui. C'est lui-même qui fait servir en bas nouveau contrat. Contrat ça pas fait d'après la loi qui écrit, mais d'après pouvoir le subondir. La loi qui écrit bail la mort, mais le subondir bail la vie. Amén. La cruz van a orar. Van a presentar a Dios su palabra de noche. Y van a orar para Dios papia con nos vida. Nuestra hermana Naomi por pasa y así eleva una oración y le nos caro un van a su oración. Amén.
Mi hermano, por tu asiento, amén. Nous allons chita, bien-aimé. Pero sigue alabando al Señor. Mais continuez à louer le Seigneur. En esta noche empezamos À cela, nous allons commencer con una serie de mensajes avec une série de messages tocante las cualidades de un líder. au sujet des qualités de un leader. Vamos a hablar tocante este tópico, On a parlé des topics ça, que desde mucho tiempo quería hablar tocante esto, et depuis un pile, temps passé, moi, je voulais parler de ça. pero estaba esperando para que el librito lo termine. Moi, j'attends pour le livre terminé. Pero en el camino vamos a terminar el libro, pero empezamos con este tema, Mais dans le chemin, nous allons terminer le livre, mais nous allons commencer à que es muy importante. Très important. En Corintio, no recuerdo si es en 1 de Corintio o 2 de Corintio, Dans Corinthiens, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, hay un texto que dice que nosotros trabajamos juntamente con Dios. et il y a un verset qui dit nous travaillons ensemble avec mon Dieu. Que esta obra del Evangelio Et l'évangile, ça, es un trabajo que hacemos junto a c'est Dios. un travail que nous faisons ensemble avec mon Dieu. No es Dios solamente, C'est pas bon Dieu seulement, no somos nosotros solamente, pas nous-mêmes seulement, pero es un trabajo en conjunto. mais c'est un travail ensemble. Amén. Un trabajo que hacemos juntamente con Dios. C'est un travail que nous faisons ensemble avec mon Dieu. Entonces, cuando hay que trabajar junto, Mais là, que nous travaillons ensemble, es bueno saber qué es la tarea mía il est bon pour nous connaître qui ça qui c'est travail pas, y qué es la tarea de qui Dios. ça qui c'est travail pas bon Dieu. Amén, hermanos. Para yo no pensar de hacer lo que Dios tiene que hacer Pour ne pas penser de faire ça que bon Dieu pour faire. y no, por ejemplo, cuando tengo que actuar, Par exemple, là, moi pour agir, no actúo porque pienso que Dios tiene que actuar. moi pas agir parce que je pense que bon Dieu doit agir. Amén, hermanos. Durante estos más de 28 años que tengo en el camino del Señor, Pendant tout le temps ça, de 28 ans, moi j'ai dans chemin Seigneur. laborando en la obra del Señor, Je travaille pour Seigneur. amén, he visto que hay muchos obreros, Moi ouais en pile ouvrier, siervos de Dios, serviteur bon Dieu, que toman logros de Dios qui réussit dans bon Dieu, como su logro. tant pour ça fait pareil. Amén. Me explico. Explique. Si hoy Dios llama 20 de ustedes para el campo misionero, Si à soi bon Dieu les 20 dans nous là pour sortir pour cellule bien comme missionnaire, eso no dice nada de mí como pastor, ça va dire rien de moi-même comme pasteur. porque el que llama es Dios. Parce que le monde qui relève, c'est bon Dieu. Y no importa el lugar, Ça va intéresser qui côté? no importa la condición del pastor, Ça va importer les conditions pasteur, si es avivado s'il y a vivre, o si es muerto como Elí, ou bien s'il mourit tant que Élie, es Dios quien llama. c'est bon Dieu qui relève. Dios llamó a un gran profeta Bon Samuel Dieu relève un gros prophète Samuel, debajo del ministerio muerto del sacerdote Elí. en bas pouvoir ministère mourir sacrificateur Elia. Siempre toda la honra y la gloria es para Dios. Toute honneur, toute gloire, toujours c'est pour bon Pero Dieu. hay que saber, Nous devons connaître, cuando Dios llama, les bon Dieu y relève, si Dios llama bastante gente de si aquí, bon Dieu relève en pile mon ici, es un privilegio para esta c'est iglesia. un privilège pour l'église là. Pero la honra y gloria es para Dios. Mais honneur, gloire, c'est pour bon Dieu. Pero esos hombres y mujeres que Dios llama, Eh bien, garçon, femme, ça que bon Dieu relève, es la tarea del líder, c'est devoir leader, la tarea del pastor, devoir pasteur, de preparar a estos pour hombres préparer moun sa. para darles esas cualidades Pour necesarias bailler qualité nécessaire ça, para salir del campo pour misionero. sortir aller dans le camp missionnaire. ¿Me entienden, hermanos? Est-ce que nous comprenons moi? Hay una parte de Dios, Il y a une partie pour bon Dieu, una parte que nosotros tenemos que il y hacer. a une partie nous-mêmes nous devons faire. Dios llama, Bon Dieu relève, el pastor prepara. pasteur a préparé. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. El pastor no puede decir, Pasteur pas capable de dire, ¿sabes? Si cuando vas a orar por los enfermos, pour qu'on ait le prier pour moun malade, si pones tu mano así, el poder sale, si vous mettez mais comme ça pour pouvoir sortir, Dios sana. non, bon Dieu guérit. Eso usted lo tiene. Ça c'est vous-même qui est. Si Sobre enfermos pondrán las manos y sanarán. moun malade va mettre mais il va guérir. Amén, hermanos. Pero hay otras cosas Mais il y a l'autre bagaille. que el pastor puede y debe enseñar, Pasteur est capable bien doit enseigner, preparar a ese líder préparer l'idée para cuando el momento llega pour le moment arrivé, que tiene que hacer la obra de Dios, pour lui faire travail bon Dieu. tiene un llamado Il y a un appel, y tiene esas cualidades necesarias et bien il y a une qualité nécessaire ça yo para hacer la obra del pour Señor. faire l'œuvre bon Dieu. He visto siervos de Dios Moi ouais serviteur bon Dieu. y siervas de Il Dios servant bon Dieu. que tienen un llamado sobre sus vidas, Qui a un appel, pero como líder mais comme leader, son 0.0, hermano. c'est 0.0. Alabanza al Señor, alábate a Dios en esta noche. Como líder, Comme un leader, no saben cómo guiar una iglesia, je ne connais pas comment pour guider l'église. no saben cómo organizar un pueblo de Dios. Je ne connais pas comment pour organiser le peuple bon Dieu. Son cosas que uno puede aprender. C'est pas un monde capable d'apprendre.
¿Qué es un buen líder? Qui ça qui c'est un bon leader? Amén. Y todas esas cosas Et dans tout bagay ça yo, vamos a ver en este curso. nous pral wè nan cours ça. Liderazgo tiene que haber Pour faire leader gen wè con trabajadores ak travail yo en una organización. nan yon organisation. En este caso, la organización es la obra de Dios. Nan ka sa organisation c'est le bon Dieu. Liderazgo tiene que haber A faire leader là c'est gen cómo wè ellos comunican, comment yo communiquer. cómo se tratan el uno al otro. Comment yon traite l'autre. Dios dijo Bon Dieu dit, que el reino de Satanás está bien unido, gouvernement Satan bien uni, bien organizado, bien organisé, mejor organizado que la iglesia del Señor. puis bien organisé que l'église Seigneur. O vamos a no exagerar con mucha iglesia del Señor. Amén. Ou bien plus que en pile l'église Seigneur. Pues un liderazgo tiene que ver Yon a fait leader gen wè cómo se comunica, comment vous communiquez. cómo se tratan uno al otro. Comment yon traite l'autre. Amén. Un líder siempre Yon leader toujours tratará de influenciar traité pour l'influencer. la prestación de sus trabajadores. Prestation travail yo. Amén, hermanos. Por medio del contacto personal. Par moyen de contact personnel. Para cada día, Pour chaque jour, los que liderazgan, yon moun qui a dirigé qui leader amén, là pueden crecer, capable grandir, avanzar avancer en la obra del dans Señor. l'œuvre Seigneur. Pueden alabar al Señor. Capable louer le Seigneur. Alléluia. Poderoso Dios. Gloire à Jésus. Un líder Yon leader instruye. li instruit. Un líder Yon leader motiva. li motive. Un líder Yon leader inspira. li inspire. Un líder Yon leader li conecta. connecté. Alabanza al Señor. Eso es muy importante. Ça très important. Un líder no desune. Yon leader pas désuni. Un líder no desune los creyentes Yon leader pas désuni para, croyant yo. para él estar bien con todos Pour lui capable bien avec tout y ellos desunidos. et puis pour yo désuni. Eso no es un líder. Ça c'est pas un leader. Amén. Un líder instruye. Yon leader li instruit, Un líder motiva. li encourage, Un líder inspira. li inspire. Un líder conecta. Yon leader connecté. Alabanza al Señor. Un líder tiene visión. Yon leader gen vision. Un líder se fija en el futuro, Yon leader fixe gel sur futur. en lo que está por delante. Dans ça qui pour devant. Alabanza a Jesús. Él puede ver las cosas en el futuro Il capable voir bagay yo dans futur. como si son ahora, Tant que c'était kounye porque tiene una visión. parce que yon vision. Alabanza a Jesús. Ahora, ¿cómo podemos definir Kounye comment capable définir a un líder? yon leader. Un líder Yon leader es uno que siempre que va a la cabeza, amén, c'est un monde qui toujours aller devant. que va adelante. Li aller en tête. Él está adelante. Li toujours devant. Si vienen balas, Si yon bal cap vini, es el líder que el primero que recibe, ¿o no? c'est leader premièrement cap recevoir bal. Él da el buen ejemplo. Ba un bon exemple, Él va adelante. li ba y aller devant. Alabanza al Señor. Pablo dijo Paul dit a los de à Filipenses, Philippiens yo, imitadme a mí imitez-moi. como yo imito Même j'en imité a Cristo. Christ là. Alabanza al Señor. Y la intención de este mensaje es Intention message là c'est que cada uno de nosotros podemos ser líderes, pour chaque nan nous là capable ser un leader. comenzando en nuestro hogar. Commencer depuis dans foyer nous. Bendito sea el Señor. Amén, hermanos. Un líder va adelante. Yon leader aller devant. Un líder dice a un otro, Yon leader dit yon l'autre, imitadme a mí imitez-moi. como yo imito a Cristo. Même j'en imité Christ là. Usted puede decir al que está a tu lado, imitadme a mí. No Uno lo va- diga uno, lo diga. Ou pas dit ça, mais capable dit moun qui va côté là imitez-moi. Amén. Si usted dice eso y esa persona para imitar a usted no viene a la iglesia más, no lo diga. Si on dit ça et puis à cause ça on dit pour moun imiter ou, il va venir l'église encore, préférez pas dire ça. Porque si yo te imito a usted, Parce que si m'a imité ou tendré que ser un dominguero. Entonces yo no puedo decir imitadme a mí. et puis si moi même m'a venir dimanche seulement ou pas capable imiter. ¿Qué quiere decir eso? Qu'est-ce que ça veut dire? Un líder tiene ejemplo. Yon leader gain exemple. Él va adelante. Li aller devant. Jesús fue adelante en todo. Jésus aller devant dans tout. Llegó donde de Juan Il fait côté Jean, y dijo a Juan, il dit Jean, bautízame. baptisez-moi. Y Juan le dijo, no. Jean dit non. Juan, él le dijo a Juan, déjame hacerlo. Jean dit quittez-moi faire ça. No tengo pecado, Moi pas de péché, pero estoy dando ejemplo mais m'a bail exemple. cómo se tiene que hacer las cosas. Comment toute bagaille doit fait. Alabanza al Señor. Antes de comenzar su ministerio, Avant de commencer le ministère, Jesús ayunó Jésus jeûnait 40 días, 40 jours, 40 noches. 40 nuits. Él se fue adelante. Il allait devant. Él nos mostró. lui montrer Antes de ocupar el ministerio, avant d'occuper le ministère, se necesita unción. besoin onction, Se necesita ese poder de besoin lo puissance. A su nombre la gloria. Pues
Un líder es uno que va a la cabeza. Eh bien, un leader, c'est un monde qui allait en tête là. No es fácil para Il pas- definir un líder, Il n'est pas facile pour un leader. pero podemos decir Mais nous pouvons dire, que un líder es una persona un leader, c'est un monde. igual que otras personas, Même gens avec l'autre monde, yo. pero con características Mais avec une caractéristique que otros no tienen. que l'autre n'a pas gagné. Pues un buen líder Eh bien, un bon leader, es una persona asertivo. c'est un monde assertif. Y vamos a ver todas esas palabras, Nous parlons de es- l'autre parole, ça, yo. todas esas cualidades, Toute qualité, ça, yo. según vamos dando este cursillo. Pendant n'a venu avec quoi. Es una persona asertivo, C'est un monde assertif. que tiene una visión, Il y a une vision, amén, una visión bien claro. il y a une vision qui est bien claire. Un líder tiene que Il y a un saber leader besoin de connaître para dónde va, qui côté le pour aller. porque está guiando un grupo. Parce qu'il a guidé un groupe. ¿Y para dónde va a guiar ese grupo? Eh bien, qui côté le pour aller à groupe ça? ¿Para dónde vamos, pastor? Qui côté nous pour aller pasteur? No sé, Moi pas connaître. pregunta a Dios. Mandez bon Dieu. Aleluya. No, Non. usted tiene que saber Vous devez connaître qué usted quiere lograr, qui ça veut réussir. qué ha puesto Dios en tu corazón, Qui ça bon Dieu mette dans cœur? qué es tu visión, Qui ça qui c'est vision? qué queremos lograr con Bonaire, Qui ça nous veut arriver joindre dans bonne qué idée? es nuestra meta, Qui ça qui c'est bill ou bien mettre nous? cuándo podemos decir Combien nous capable dire hemos alcanzado nous joindre nuestra visión. vision nous? Pues un líder es una persona asertivo Eh bien, un leader c'est un monde assertif. que tiene una visión bien definida, Il y a une vision bien définie. es una persona que sabe comunicar. C'est un monde qui besoin de communiquer. Amén, hermanos. Solamente en la iglesia Seulement dans l'église là, existen il líderes existe des leaders yo, que no comunican. qui pas communiquer. Porque si es en el trabajo, Mais si dans le travail, te quitan. oui, yo est-il? Amén, hermanos. Solamente en la iglesia Seulement dans l'église là, puede haber líderes vous capable voir leader yo, que a veces parecen un tirano. il y a parfois Amén. Gloria al Señor. Alléluia. Un tirano es una persona como un dictador. Un tyranne tant que un dictateur. Amén, hermanos. En el trabajo no. Dans le travail non. Hay esa organización que defiende a los trabajadores. Il y a une organisation qui défend le travail yo. Hay tantas cosas. Il y a un paquet de bagailles. Amén. Si ese jefe no funciona como debe ser, Et si le chef là pas fonctionné comme ça doit fait, lo sacan. yo mettez le dehors. Pero el líder está allí Mais l'idée là porque Dios le llamó. parce que bon Dieu Y relève. como Dios le Et llamó, comme bon Dieu relève, nosotros creyentes nos sometemos. nous mêmes croyants nous soumettons. Eso no le hace un buen líder, Ça pas fait un bon leader. pero es un siervo que Dios llamó. Mais c'est un serviteur bon Dieu relève. Eso no quiere decir que es un buen líder. Ça pas veut dire qu'il est un bon leader. Puede sanar gente bajo su ministerio. Et parce que moun en bas ministère. Eso no quiere decir que tiene las cualidades de un Ça líder. pas veut dire qu'il a qualité comme leader. Bueno, para alabar al Señor. Amén, hermanos. Es alguien que sabe comunicar. C'est un monde qui compte communiquer. Es alguien que sabe argumentar. C'est un monde qui compte argumenter. Es alguien que sabe planificar. C'est un monde qui compte planifier. He visto muchas iglesias sofocar Moi, ouais, en pile l'église presque tout fait. porque ese líder no sabe planificar. Parce que le leader pas compte planifier. No sabe organizar el trabajo. Il pas compte organiser le travail là. No sabe Il pas coordinar. compte coordonner. Dado momento se estancó la obra de Moisés. Il fait un moment lève à Moïse à venir camper. Él solo ahí, Les mêmes celle-là. dando consejo a todo el mundo. Là-bas il concerne à tout le monde. yo. Un pueblo de más de 2 millones de personas. Ils ont fait plus que 2 millions de monde. Amén, hermanos. Pensó que él solo sabía todo. Il pense les mêmes celles qui compte tout Podía bagaille. todo. Un líder tiene que preparar a otro. Et un leader doit préparer l'autre. Y cuando su suegro llegó, Eh bien les beau-père arrivé. amén, le dijo, ¿qué estás haciendo? J'ai trop dit qui ça qu'on fait Vas a là? matar este pueblo. C'est tuer le peuple là. No se hace así. Ça va faire comme ça. Organízate, Moisés. Organisez Moïse. Oh, prepara otros. Préparez l'autre. yo. Pon algunos sobre 100, otros sobre 1000. Mettez un valet sur 100, un valet sur 1000. Pero organiza la obra. Mais organisez l'œuvre là. No puedes dirigir la obra Pourquoi diriger l'œuvre là? cuando tienes 100 Là qui a 100 como cuando tú tenías 30. et même gens là qui ont 30 là. Hay que cambiar la manera, Vous avez changé façon. el estilo. ¿Cuándo para alabar al Et Señor? style là. Amén, hermanos. Pues ese líder Eh bien, l'idée ça, es alguien c'est un monde asertivo, assertif, una visión bien clara, qui a une vision bien claire, que sabe comunicar, qui compte communiquer, que sabe argumentar. qui compte comment pour lui argumenter. Y todo esto vamos a ver detalladamente. Amén. Tout ça, il doit aller en détail. Que sabe Qui planificar, compte planifier, que sabe organizar y qui compte, coordinar, qui compte organiser et coordonner. para así por medio de su misión Et comme ça, par moyen de vision là, llegar a su visión. il va briver dans la vision. Amén. Es una persona que sabe cómo trabajar juntos. C'est un monde qui connaît comment
comment on travaille ensemble, Amén. Que guía un grupo. qui guide un groupe. No a base de poder, intimidación, C'est pas en bas pouvoir de forcer, pero a base de autoridad. mais à partir des autorités, A base de poder de convencimiento. à partir des pouvoirs, comment on va gagner mon A yo, base de à motivación. partir des encouragements, Qué precioso qui sería. précise ça va Amén. y, Tener esa unción de Dios. pour une onction bon Dieu, Esa capacidad capacité de ça, motivar a un pour pueblo. encourager un peuple, Ellos te siguen yo même qui suivent, porque amas a parce Dios qu'ils aiment bon y Dieu, porque usted puede presentar lo que usted quiere lograr parce qu'on va présenter ça, on veut arriver là-dedans, de tal manera de une façon, que ellos sienten parte de esa visión. yo même Aleluya. senti, c'est partie vision ça. Ahora para alabar al Señor. Como dije, Comment on dit? hay gente que ocupa la posición de líder Il y a un monde qui occupe position y leader, como líder, comme leader, líder son todos aquellos leader c'est tout ça yo, que ocupan una posición de liderazgo, qui occupe un leader comme dirigeant, son también pastores, c'est un pasteur tout, presbíteros, presbytère, supervisores, superviseur, directores, directeur, líderes de la iglesia. leader dans l'église là. Cuando yo digo líder, Là que moi dit de me leader, refiero a todos esos. moi je voulais parler de tout ça yo. Amén, hermanos. Hay líderes Il y a un leader yo, que ocupan una posición de líder qui occupe une position comme leader porque son nombrados como tal. parce que l'homme est tant que tel. Otros llegan a la posición de líder L'autre arrive dans la position de un leader por sus cualidades. à cause qualité yo. Nosotros creemos Nous même nous croyons en la formación de líderes. dans la formation leader yo. Y este cursillo que empezamos hoy Eh bien, cours que nous commençons aujourd'hui, tiene ese propósito. il y a un bisa Amén, de preparar líderes competentes. de préparer leader qui est compétent. 2 Corintios 3, 5 y 6 dice la palabra. 2 Corinthiens 3, 5, 6, parole a dit. Amén, que hemos leído ahorita. Que nous sommes l'Italien, 2 Corintios 3, 2 Corinthiens 3, 5 y 6. verset 5 et verset 6. Dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. Comprendre bien, moi pas jamais gain prétention pour me capable faire bagaille comme ça avec propre courage moi. Amén. Aquí Pablo dice Là Paul dit que nuestra competencia viene de Dios. que compétence est sortie dans bon Dieu. El líder mundano Un leader mondain, confía solamente en sus cualidades. il confie seulement dans qualité lui. El líder cristiano, Le leader chrétien, hay ciertas cosas il y a une série de bagailles. que no puede realizar, Il est capable de réaliser aunque cuántas cualidades pueda tener. quel que soit combien de qualité il est capable de gagner. Necesita la parte que Dios te tiene que dar. Il a besoin de partie que bon Dieu besoin de Esa competencia compétence ça que proviene de Dios. qui sortit dans bon Dieu. Amén. Dice que no seamos competentes por nosotros mismos, pero nuestra competencia viene de Dios. Il dit faire bagaille comme ça avec propre courage moi, c'est moi faire ça, c'est bon Dieu qui fait me faire lui. El cual nos Sí. hizo ministro competente de un nuevo pacto. C'est lui-même qui fait me servir en bas nouveau contrat. Amén, hermanos. Amen. Es Dios quien llama C'est bon Dieu qui relève para ocupar un pour ministerio. occuper un ministère. Por eso he titulado este cursillo Je voudrais ça un titre coup ça, Cualidades de líder, qualité de leader. no cualidades de obreros. C'est pas qualité ouvrier yo. Alabanza a Jesús, aleluya. Amén, hermanos. Hay obreros Gen ouvrier yo, y hay líderes que no son obreros. gen leader yo qui pas l'ouvrier. Hay más líderes Gen plus leader que obreros. que ouvrier. Y todo obrero Et tout ouvrier es necesario ser un líder. est nécessaire pour un leader. Alabanza al Señor. Hermanos, para ser un líder, Frère mais pour ser un leader, y recuerda, no estoy hablando para ser un obrero. songez, non, ne va parler pour nous c'est un ouvrier. Todo obrero, Tout ouvrier, gloria a Jesús. Por favor, baje un tiki. Todo obrero tout ouvrier tiene que ser un líder. doit ser un leader. Pero no todo líder Mais c'est pas tout leader será un obrero. qui va un ouvrier. Amén, hermanos. Gloria a Jesús para siempre. Aleluya. Alaba, Señor, iglesia. Louez le Seigneur l'église. Alabanza a Jesús. Alléluia. Gloria al Señor para siempre. Cristo vive. Cristo Gloire à reina. Jésus. A su nombre la gloria. Aleluya. À la grâce. Gloria a Jesús. Aleluya. Alléluia. Alabanza a Jesús. Mario, va para atrás. Gloria a Jésus. Amén, hermanos. Adora a Dios, iglesia. Adorez Está bon muy Dieu quieto en l'église. esta noche. Aleluya. Alabanza, alabanza a Aleluya. Jesús. Cristo vive. Gloire à Jésus. Cristo adora. Adora a Cristo. Adora a Cristo. Aleluya. Adorez Christ. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Jesús. Te adoramos. Glorificaros a Jesús. Nous adorez au Seigneur. Alabanza a Jesús para siempre. Louange Cristo à vive. Dieu.
Solamente el volumen será bajo, no me será cambio sobre la cosa. Aleluya. Alléluia. Oh, Cristo vive, Cristo vive, Cristo Jésus reina. vivant. A su nombre sea la gloria, el poder y la Nan honra. nan li, c'est la gloire. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Todo obrero tiene que ser un líder, Tout ouvrier doit ser un leader, pero no todo líder será un obrero. mais c'est pas tout leader qui va ser un ouvrier. Para ser un obrero, Pour ser un ouvrier, se necesita un llamado de Dios. Déjalo besoin así, está appel bien. bon Dieu. Alabanza a Jesús. Amén, hermanos. Para ser un líder, Pour ser un leader, depende, entre otros, dépendez qué clase de persona usted es. qui classe de monde que vous y. Hay 4 tipos de personas. Il y a 4 types de monde. Amén. Primero, Premièrement, hay personas que no tienen una meta il y a monde qui pas gen un bi y no se comprometen. et puis yo pas fait aucune promesse. Alabanza al Señor. No tienen una meta Yo pas gen un bi, y no se comprometen. yo pas fait promesse to. ¿Qué quieres lograr en tu vida? Qui ça vous voulez réussir dans la vie ou? ¿Qué son tus metas? Qui ça qui se met ou bien bi ou? No sé. Moi pas connais. ¿Qué quieres lograr con tu familia? Qui ça vous voulez arriver là dans la famille ou yo? No sé. Moi pas connais. ¿Cómo te ves a tú mismo de aquí a 5 años? Comment capable boire tête ou depuis là pour 5 ans encore? Pastor, ni mañana se imagina ese 5 años. Pasteur ni demain moi pas connais, imaginez pour 5 ans. No tienen meta. Ou pas gen un bi. No quieren comprometerse. Ou pas voulez faire promesse ou? No quieren decir, no me comprometo porque mañana no sé cómo me levanto. Moi pas voulez dire me faire promesse parce que demain par contre comment lever. Segunda, otra clase de persona L'autre qualité monde, l'autre classe monde, son aquellos que no están seguros c'est ça qui pas gen l'assurance. que pueden alcanzar sus metas. Vous pouvez arriver joindre bi yo. Por eso no se Si comprometen. vous voulez ça, yo pas faire aucune promesse. Están inseguros. Yo insure. Tienen metas, Yo gen bi, pero son inseguros. mais yo insure de li. No saben si tal vez alcanzarán su meta. Moi pas connais si peut-être qu'a arriver dans bi ça. Yo no me comprometo con nada Moi pas faire promesse à ni rien, nadie. ni personne. Y están ahí. Et puis yo là, Por eso no se hacen miembros tampoco. si vous voulez ça, yo pas membre tout. Tercera clase de personas. Troisième classe monde, non? Aquellos que comienzan a caminar Et ça qui commence à marcher para realizar su meta, pour réaliser bio, pero cuando viene la dificultad, mais là que difficulté vini, se entregan. yo remettre. No perseveran. Yo pas persévérer. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Amen. No perseveran. Yo pas persévérer. Y el 4 tipo de personas Quatrième type de monde, non? es aquellos que ponen sus metas C'est ça qui mettait un bi. y pagan el precio para alcanzar estas metas. Yo paye un prix pour arriver joindre bi ça. Amén. Nada en este mundo Rien dans le monde ça. viene así, Pas por venir comme así. ça, comme ça. Solamente el sol es Seulement gratis. seulement soleil qui est gratis. El aguacero también, pero cuando quiere cae. La pluie tout, mais c'est l'aile veut tomber. Amén, hermanos. Pero las demás cosas que queremos lograr, Après ça, toute l'autre bagage que nous voulons arriver là-dedans, amén, hermanos, hay que pagar un nous precio besoin payer un prix para realizar estas cosas. pour réaliser bagage ça yo. ¿Qué tipo de persona es usted? Qui type de monde ou est? El que no tiene meta Monde qui pas gen un bi, y no quiere comprometerse, il pas veut faire promesse. el que no es seguro si puede alcanzar su meta Monde qui pas sûr c'est qui va arriver joindre mettre y là. por eso no se compromete tampoco. Si vous voulez ça, il pas faire aucune promesse tout. Aquellos que comienzan, Ça qui commence, pero cuando vienen las dificultades, mais là que difficulté fini, entregan. yo remettre. Gloria al Señor. Son aquellos de los cuales habla Santiago 1. Et c'est ça de Jacques premier a parlé. Son como las olas del mar. Yo d'accord l'âme la mer. Amén. Cuando usted va a nadar, Là que on va nager, si viene una ola, si a vini un gros lame, usted va arriba o no. on va aller en l'air. Y cuando la ola pase, Et là que l'âme ça fin passer, va abajo, no. ou descend. Es algo extraño si una ola viene, usted va abajo. Ce bagage étrange si on lame a venir pour descendre. Amén. Ola grande, Yon gros lame altura alto. dans une hauteur très haut. Ola chiquito, Yon lame tout petit así hay gentes también. et c'est comme ça que mon y tout. De doblado ánimo. Yo gen double animal. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Comienza a caminar dirección de su meta. Yo commence à marcher dans direction Pero météo. cuando viene la dificultad, Mais là que difficulté vini, no se para fuerte, yo pas camper firme, là. enfrentar Fait face. para ver la gloria del Pour yo Señor. ouais la gloire du Seigneur. Pero hay aquellos que ponen su meta Mais gen ça qui mette un bi. y pagan el Et precio, puis yo paye un prix. pagan el Yo precio paye prix para alcanzar estas metas. pour arriver joindre bi ¿Qué ça. clase de persona es usted? Qui classe de moun ou ye? Amén. ¿Qué clase de persona es usted? Qui classe de moun ou ye? Vamos a Lucas 8:15. En nous dans Luc 8 verset 15. Lucas 8:15. Sigue alabando a tu Dios. Continuez louer bon Dieu. Amén.
No me siento con libertad porque el micrófono no está bien. Moi pas senti me libre parce que mic n'est pas trop bon. Alléluia, gloire à Jésus. Lucas 8, Luc chapitre 8, versículo 18. verset 15. Amén, alabanza al Señor. Un pastor necesita un buen micrófono y un buen traductor, aleluya. Cuando pueda alabar al Señor. Lucas 8, 18. Un líder Il y a un leader, es una persona de compromiso. c'est un monde qui fait promesse. Amén. Una persona de Il y compromiso. a un monde compromis. Ese es un líder. C'est un leader. En esta noche, À soir, por medio de este mensaje, par moyen de message ça, usted puede definir si usted es un líder, sí o no. vous êtes capable de définir si vous êtes un leader, oui ou non. Si no lo es, Si vous pas ça, amén, se puede formar. vous êtes capable de former. ¿Me están escuchando bien? Est-ce que vous entendez bien? Allá atrás me escuchan. Amén, no me escucho aquí, alabanza al Señor. A veces pensamos que estamos comprometidos con algo, pero nuestras acciones muestran algo diferente. Il y a parfois nous pensons, nous faisons promesse dans un bagage, mais dans l'action, nous, ça montre différent. Amén. Decimos que sí estamos comprometidos, Nous disons oui, nous faisons promesse, pero no lo podemos ver mais nous ne sommes pas capables de voir en nuestras acciones. dans l'action. Amén, Alléluia, hermanos. Jesús. Vamos a estar de pie en esta noche. À nous lever camper à soir. Vamos a adorar al Señor. Gloria a Jesús. Alaba al Señor en esta noche. Alléluia. Adora al Señor, adora a Dios. Adorez le Adora a Seigneur, adorez le Dios. Seigneur. Adora a Dios, adora a Adorez le Dios, Seigneur. adora a Dios. Glorificado sea tu nombre. Alabanza, alabanza al Señor. Louange à Dieu. Alabanza al Señor. Te adoramos, te adoramos, Lo te adoreo, lo adoramos, adoreo. Padre. Tú eres grande, tú eres maravilloso, tú eres merveilleux. precioso. Précieux. Oh, alabanza tu santo nombre, Jehová. Te adoramos en esta Nous noche. adorons à soir, Te Jehová. adoramos en esta noche, Lo Dios adoreo mío. a Te suer. adoramos, Nous Señor. adorons, bon Dieu. Nous bavons gloire, louange et honneur, même celle qui méritait. Alléluia. Oh, gloria a Jesús. Poderoso Señor. Bendito sea tu nombre, Jesús. Oh, te adoramos, Señor. Nous adorons. Te adoramos, Jehová de Nous gloria. adorons, Seigneur. Alabanza Jesús para siempre. Nous adorons. Padre, necesidad de líderes, Jehová de gloria. Nécessité leader, bon Dieu. Padre, en esta noche, Dios mío, Papa, Jehová. sois bon Dieu. Aquí está tu pueblo en este lugar, Mes Dios pères mío. bois ici, papa. Aquí está tu pueblo, Señor. Mes pères bois, Seigneur. Te adoramos, Jesús. Nous adorons, Jésus. Te adoramos, Señor. Nous adorons, Oh, Seigneur. alabanza Jesús, aleluya. Alléluia. Levanta tu mano y adora al Levez-moi, Señor. allez adorer le Al Seigneur. Rey de Reyes, Señor de Roi Señores. des rois, Seigneur des seigneurs. Cristo viene pronto a Jésus a buscar su venu à la course, iglesia. à la chercher l'église. Él viene pronto a buscar su La iglesia. vita, la chercher Oh, l'église. iglesia, hay que prepararse. Besoin de préparer Hay que l'église. trabajar para Besoin Dios. de travail pour Dieu. Aleluya. Oh, alabanza al Señor. Te adoramos, Jehová. Nous adorons, Te Jehová. adoramos, Jehová. Nous adorons, Te Seigneur. adoramos, Jesús. Nous de adorons, gloria. Jésus. A tu nombre sea la gloria. Non, non, c'est la A tu gloire. nombre sea la Non, alabanza. non, c'est louange. Oh, Jesucristo, llena tu pueblo. Jésus, remplis ta Llena tu foi. iglesia. Remplis l'église, toi. Espíritu Santo, desciende. Cet esprit descend. Desciende. Descend. Desciende. Descend. Desciende. Desciende ahora sobre tu Descend, pueblo. cuña su pueblo. Oh, toca cada necesidad. en Touche esta chaque noche. nécessité à soir. Toca cada vida en esta Touche noche. chaque monde à soir. Tú conoces la necesidad de Vous cada vida connaissez en la esta nécessité pour moi, noche. soeur. Espíritu Santo de Dios. Cet esprit, mon Dieu. Oh, desciende en esta noche. Descend à soir. Oh, te adoramos, Señor. Nous adorons, Seigneur. Te adoramos, Señor. Nous adorons, Seigneur. Gracias, Padre. Merci, papa. Gracias, Padre. Merci, papa. Gracias, Padre. Merci, papa. Y a su nombre. Mis hermanos pueden tomar asiento. Aleluya. Chita, bien-aimé. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Cristo vive, aleluya. Jésus vivant. Un líder es un hombre de compromiso. Un leader, c'est un monde qui fait promesse. Y a veces decimos que estamos comprometidos, Et parfois, nous disons, nous faisons promesse. pero nuestras acciones demuestran algo diferente. Mais dans l'action, nous montrons un bagage différent. Una de las preguntas que cada líder tiene que hacerse a sí mismo: Il y a une question, chaque leader doit se poser propre tête li. ¿para qué Pour qui ça? estoy dispuesto a morir? Moi prêt pour mourir. Hay algo que es tan importante para usted. Il y a un bagage qui est important pour vous-même. Amén. ¿Que está dispuesto a morir? Que vous prêt pour mourir?
¿Qué cosa hay en esta vida Qui bagay dans la vie ça? que usted está dispuesto a dejarlo todo Ou disponible pour quitter toute sin bagay importar las consecuencias sans importe les conséquences là para realizar esa cosa? pour réaliser bagay ça? Bendito sea el Señor. Béni soit le nom de Dieu. Ahí usted puede definir Là on va définir en qué dans qui ça o con qué ou bien qui ça usted está ou comprometido. capable de faire une promesse. Lucas 8:18 dice: Luc 8 verset 18 dit mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y todo el que no tiene, aun lo que piensa tener, se le quitará. il dit dans verset 18 là, c'est peut-être ça. Faites attention, j'en attends des paroles là parce que moun qui gagne déjà, y a bali encore, mais moun qui pas gagne rien, y a été dans mille même petit sale te gagne. Amén. Todo aquel que tiene Tout moun qui gagne, se le dará, dice yo va Dios. bali, bon Dieu dit. El que tiene Moun qui se gagne, le dará más, bon Dieu va plus. y a todo aquel que no tiene, Et tout ça qui pas gagne, aun lo que piensa tener, se le quitará. même petit sale parce que gagne, yo va arrêter la mel. Eso nos dice mucho, hermanos. Ça dit nous en pile frère Es monsieur. profundo. Li profond. Eso quiere decir Ça veut dire que todo hijo de Dios tout petit bon Dieu tiene. gagne. Alabanza al Señor. Él dice aquí, Li dit là, el que dice que no tiene, moun qui dit pas gagne, lo que tiene se le et quitará. bien ça gagne, y a porté la mel. Porque todos nosotros tenemos, Parce que nous tous nous gagnons. siempre tenemos algo. Nous toujours gagnons bagaille. Esa viuda tenía una blanca. Veuve là te gagne un cob. Bendito sea el Señor. Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Moïse qui sont dans main. Una vara. Un bâton. ¿Qué de útil puede ser una vara? Qui sera utile pour un Oh, bâton. si lo ponemos en las manos de Dios, Si nous mettons la main bon Dieu, eso rinde. eh bien ça va Ese es plein. tu pan sobre las aguas. Et puis on la voit sous de l'eau. Oh, alabanza al Señor. Cuando somos hijos de Dios, Là que nous sommes petits bon Dieu, tenemos. nous gagnons. Usted tiene. Ou gagnons. Aunque el diablo le dice otra cosa, Même si le diable a dit oui, on l'autre bagaille, no es cierto. C'est pas vérité. Usted tiene. Ou gagne. Dentro de usted combien d'en même vive, qui vivent mora Qui el habite. Espíritu de Dios. en esprit bon Dieu, Dentro de usted dans vous-même, hay vida. dans quelle la Cuando vie, usted abre su boca, Là que on ouvre la bouche, predica la palabra, on dit parole, predica vida. ou dit la vie, No digas que no tienes mais nada. pas jamais tu vas Si gagner, tienes, parce que vous gagnez. si tienes, Oui, vous gagnez. eres hijo de Dios. Vous êtes petit bon Dieu. Has reconocido a Dios en tu vous corazón. connaissez bon Dieu dans cœur. Si es así, Si c'est comme ça, si tienes, oui, vous gagnez. da su nombre. Por eso dice, Je voulais ça lui dire. el que no tiene, Moun qui pas gagné, lo hein, que tiene, même sale qui n'a là, se lo il y a quita. pouité la mel. Amén, hermanos. En este pasaje entendemos Dans le passage ça nous comprendre que Dios quiere que nosotros seamos útiles que bon Dieu voulait pour nous utile en su viña, hermanos. dans raisin lio. Él quiere que nosotros trabajamos para Él. Il voulait pour nous travailler pour lui. Lo hacemos para Dios. Nous faisons ça pour bon Dieu. Todo lo que usted hace, Tout ça vous fait el pastor te motiva, parce que a motivé. es para Dios. C'est pour bon Dieu. Amén, hermanos. Recibirás recompensa. Vous allez recevoir récompense. Él quiere que trabajamos para Il Él. voulait pour nous travailler pour lui. Y Él nos va a recompensar. Il va récompenser nous. Amén. Y nos dará aún más trabajo. Il va pas nous plus travail toujours. Mira lo que dice ahí. Regardez qui ça dit là. Porque todo aquel que tiene, Parce que tout le monde qui gagne, se le dará. il va bali encore. Amén. Se le dará más. Il va bali plus toujours. Porque es un privilegio Parce que trabajar c'est un para privilège Dios. travailler pour bon Dieu. Es un privilegio para hacer las cosas para el C'est un Señor. privilège pour faire toute bagaille ça pour bon Dieu. En Lucas 19, Dans Luc 19, alabanza al Señor, aleluya. En Lucas 19, versículo 16, dans Luc 19 verset 16, dice la palabra: parole là dit, vino el primero diciendo, première vini, il dit, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. moi, pièce là où t'es ban moyen, rapporter 10 pièces encore. Él le dijo: Il dit, está bien, ça bonnette, buen siervo, un bon serviteur. por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Parce que vous êtes fidèle sur ça que vous mettez bas et bien mettez sur 10 cités encore. Una parábola del Señor. Ça c'est une parabole Seigneur. Trabajar en la obra de Dios. Travail dans l'œuvre Seigneur. Él tenía una mina. Il te gagne une pièce. A veces tenemos nuestra mina, Il va falloir nous gagner une pièce nous. pero anhelamos la mina del hermano o de la hermana. Mais nous gagnons l'envie pas l'autre là, frère ou bien sœur. Dios sabe Bon Dieu connaît lo que usted puede. ça que vous capable. Dios conoce Bon Dieu connaît tus capacidades. capacité yo. Y conforme tus Et capacidades, selon vos capacités yo, Dios te va desarrollando. bon Dieu va développer yo. Dios te va a dar. Bon Dieu va ba ou. Sé fiel en lo que Él te ha dado Et bien fidèle dans salle ba ou. y Él te dará más. Et bien il va ba ou plus Y encore. no hay nada mejor Pas gain qui que meilleur. trabajar para el Et Señor. travail pour Seigneur. Uno se siente completo Yo me sens complète haciendo la obra de Dios. pendant la fait travail bon Dieu. Amén, hermanos.
En este caso, Na casa, el Señor le dio, en este caso, na casa, ¿qué casa da? en este caso, na casa, Amén. La casa aquí nada. Amén. En este caso, na casa, el Señor le dio una mina. se avaliou pièce. Amén. Una mina. Você avaliou mine. Y el pastor es incrédulo, ¿no? Le dio una mina Se avaliou pièce. y él se movió. Et puis il était mouvementé, déplacé. Él no vio sus imposibilidades. Il va trouver impossibilité lui. ¿Qué voy a hacer con una mina? Qui ça me va faire avec une pièce? Le dio a él 5 Il va aller 5. y a mí 1. Moi-même, un seul. Dios sabe el por qué te dio 1. Bon Dieu connaît pour qui ça va ou une. Si él te dice multiplícalo, S'il dit on multiplier, eso quiere decir ça veut dire que usted lo puede ou multiplicar. capable de multiplier. Amén, hermanos. Él se fue, Il allait, hizo su parte il fait partie y pâle. Dios añadió, Bon Dieu mettez plus encore. ganó 10 más. Il gagne 10 encore. Apocalipsis dice Révélation dit, que en el milenio dans le millénaire, nosotros vamos a reinar con Dios. nous allons gouverner avec bon Dieu. Dios le dice, Bon Dieu dit, sobre poco has sido eh fiel, bien, si on t'y grâce, tu es fidèle, sobre mucho te eh pondré. bien, nous allons mettre au diriger en pile. Vas a gobernar sobre 10 ciudades. Vous allez gouverner 10 villes. Alabanza al Señor. En el milenio va a gobernar sobre 10 ciudades. Dans le millénaire, vous allez diriger 10 villes. Yo. Bendito sea el Señor. Lo que haces aquí, Ça vous fait ici, hein? hay recompensa allá. Il y a une récompense en l'air. ¿Qué visión tienes? Qui vision gagne? ¿Qué quieres ser en el futuro? Qui ça ou t'a remeillé dans le futur? ¿Qué quieres ser de aquí a 500 años? Qui ça ou t'a remeillé depuis jeudi à là pour 15 ans encore? Pastor, ¿qué pregunta 500 años? Pasteur, qui question pour 15 ans? Sí, Oui. nosotros viviremos para siempre. Vous allez vivre pour l'éternité. ¿Vas a estar por 500 años limpiando la iglesia ya en el cielo? Ou capable pour 15 ans pour nettoyer l'église ciel là? Porque tu posición allá, Parce que position en l'air, usted lo estipula acá. ou mettez ou cherchez depuis ici. ¿Qué cree usted? Que usted llegó al cielo con fuego allí, dice la Biblia. Hay algunos que entran con fuego La Bible dit quemándose allá atrás. qu'il y a un pile qui a privé avec 10 feux pendant brûler après entrer. Y no fuego del Espíritu Santo para llenar, fuego que casi llegan al infierno. C'est pas 10 feux cet esprit là, mais c'est 10 feux presque tombé dans l'enfer. Llegan sin nada arriba. Ou arriver sans rien en l'air. ¿Qué cree usted? Qui sont quoi? ¿Que le van a dar una posición allá arriba? Il va avoir une position en l'air. No. Non. Por eso pregunto, Il pose question. ¿qué quiere usted ser de aquí a 500 años? Qui ça t'a voulu depuis à soir là pour 15 ans encore? El Hijo de Dios Petit bon Dieu, hein? ve el cielo. Li ouais ciel. El Hijo de Dios, Yon petit bon Dieu. amén, Amen. puede cerrar sus ojos Il va faire Gilles. y mirar las calles de oro. Et puis il a regardé la rue en or. Yo. Bendito sea el Señor. Béni soit le nom du Seigneur. El que cierre sus ojos, Il fait Gilles là. está pastor. Il dit pasteur. Yo estoy viendo el refrigerador vacío en casa ahora, pastor. Mon réfrigérateur à vide dans la caille moi pasteur. Somos gente del futuro. Nous c'est monde demain Dios futur. nos hizo para vivir para siempre. Bon Dieu fait nous pour nous vivre pour le temps pour l'éternité. Esta vida La vie ça es pasajera. c'est passager. Amén. Por eso dice, Et vous ça lui dit el que gana su vida aquí en la tierra, monde qui gagne qui joue la vie sur terre ça, lo perderá il allá va arriba. perdre en l'air. El que pierde su vida acá, Mais monde qui perd la vie ici bas, lo ganará. il va joindre en l'air. Alabanza al Señor. Así dice la palabra. C'est comme ça parole a dit. Cuando está tratando con el asunto de la mujer de Lot que se volvió atrás. Là il a traité à faire l'autre avec madame Nil, il Para regarder ver derrière. ¿Qué estaba dejando atrás? Pour te voir qui s'activité derrière. Amén, hermanos. Hay algunos que piensan, Il y a un monde qui pense porque uno está dedicado a Dios à cause de monde dédié dans bon Dieu completamente, complètement toda su vida, dans toute la ville. piensa que está perdiendo su vida. Il pense c'est perdu la ville. No. Non, Está ganando su vida. c'est gagner la ville. Esta vida es pasajera. La vie ça c'est une vie qui a passé. Máximo 70, 80 años. Maximum c'est 70 ou bien 80 ans. Y después, ¿qué? Et puis après qui ça? Después, ¿qué? Après qui ça? Alabanza al Señor. Después, ¿qué? Après qui ça? En el futuro, Dans le futur, en la eternidad, dans l'éternité. ¿qué va a hacer de Qui usted? ça ou même va le faire? Alabanza al Señor. En lo poco has sido fiel. Dans un petit grâce tu es fidèle. Mira, te doy más. Regardez, m'a bon plus encore. Es Dios quien te da más. C'est bon Dieu qui va plus. Es Dios quien te empuja para hacer más. C'est bon Dieu qui a poussé pour le plus. A su nombre sea la gloria. Vamos a Lucas 9. On va aller dans Luc 9.
Y vamos terminando en esta Nous noche. allons terminer à ce soir. Gloria al Señor. Cristo te ama. Jésus remet. Cristo te necesita, Christ hermano. l'a besoin. No estoy diciendo esto para usted sentirse mal, Je ne vais pas dire ça pour pas sentir bien. pero si se siente mal, Mais si vous sentez mal, arrepiéntese eh bien y repentez. póngase en las manos del Señor. Mettez-vous dans le plan, mes Seigneur. Dios necesita hombres y mujeres. Bon Dieu besoin de garçons et femmes. Dios quiere formar hombres y mujeres Bon Dieu veut former garçons et femmes para su obra. pour l'œuvre. No hay meta, no hay visión más digno Pas un maître qui peut dire que la obra de Dios, que l'œuvre bon Dieu. que ganar alma, Que chercher un homme. que salvar Que almas, sauver un homme. que no lleguen al Il ne infierno. pas aller dans l'enfer. Usted puede ser uno, Ou capable de ser une amén, que puede ganar almas, qui va chercher un homme que puede evitar qui va éviter que almas lleguen al que un infierno. homme aller dans l'enfer. Solamente pensar eso Seulement penser ça, no le da, usted no siente algo ahí, ou pas sentir un bagage là, que yo puedo salvar a qui va alguien sauver un monde de no pour ne perderse. pas perdre tête li. Amén, hermanos. Este es nuestro trabajo, Ça, c'est ça qui travaille. de nous. salvar vida. Sauver monde. Eso es el trabajo del pastor, C'est le travail pasteur. no de enriquecerse con los diezmos y las ofrendas, C'est pas enrichir avec la dîme ou bien pero offrande, de salvar vidas, mais c'est sauver de monde. empujar la obra de Pas Dios. pousser l'œuvre bon Dieu. La posición en sí no es nada. Position comme ça là, il pas rien. La posición que podemos tener en la obra de Dios Position que va jouer dans l'œuvre bon Dieu, es con una meta c'est avec un but. para lograr ganar más almas posible. Pour qu'on va joindre un homme plus possible. Porque hay gente cuando recibe una posición Parce que les gens qui jouent une position, se siente grande, ils sont au grand nègre. pero Jesús era el más grande, Mais Jésus il est plus grand pero nègre. era como uno de Il ellos, était même genre avec une yo. comía como con Il ellos, était mangé ensemble avec eux. tenía la libertad. Juan tenía libertad de dormir en ¿cómo se llama esto? Jean pecho de Jesús. Jean a liberté pour te dormir sur l'estomac Jésus. Amén, hermanos. Pero hoy en día usted ve ministros Mais de je Dios dis ah ouais ministre mon Dieu que uno yo. ni siquiera atreve a ser. Yo pas même résident fait ça. No, Non. no, No. La posición en la obra de Dios Position dans l'œuvre bon Dieu. no es para una posición en sí. C'est pas pour une position enlevée. Esta posición Posición es ça. para cumplir con una meta. C'est pour accomplir un Que but. esta obra pueda avanzar Pour aún lever más. avancer plus toujours. Que por medio de usted, Pas moyen de vous-même. usted sea un canal C'est un canal para expandir la obra de pour Dios. ouvrir l'œuvre bon Dieu. Alabanza al Señor. Y en Lucas 9:1 dice, Luc 9 verset 1 il dit. habiendo reunido a sus 12 discípulos, Jésus semblait 12 disciples. Yo. les dio poder y autoridad Il avait pouvoir avec autorité sobre todos los demonios pour chasser tout mauvais l'esprit, para sanar enfermedades, pour guérir toute maladie. y los envió a predicar el reino de Dios Après ça, il voyait marcher, faire connaître y a gouvernement bon Dieu. sanar a los enfermos. Et il voyait guérir monde maladie tout. Jesús en sus 3 años, Jésus dans 3 ans, antes de sus apóstoles, avant apôtre Lio, antes de sus líderes recibir avant l'idée de recevoir el poder del Espíritu Santo, pour voir cet esprit lo estaba instruyendo, l'étape instruit yo. constantemente explicando Constantement l'étape expliqué yo. en parábolas, Dans parabole, explicando. l'étape expliqué yo. Señor, no te querían aceptar. Seigneur, yo pas voulu accepter. Permítenos mandar fuego y quemar a todos ellos. Permettez-nous vous édifier pour nous brûler yo tout. No, Non. les contestó. Il répondit. No saben de qué espíritu soy. Ou pas connaître de qui esprit moi. No vine para matarlos, Moi para pas destruirlos. moi pas venir pour détruire ni tuer. Esta tarea es para salvarlos. Devoir c'est pour sauver yo. Alabanza constantemente, Constantement. instruyendo a ellos Il t'a instruit yo. para que sean preparados Pour être préparé para tomar el liderazgo pour prendre dirigeant. de esa gran obra que comenzó en la casa, en el aposento alto de Pedro. Gros lèvre qui commençait dans en l'air la caille Pierre. Constantemente Constantement. ganaba almas Il t'a cherché un homme yo y instruía a sus discípulos. et puis il t'a instruit disciple yo. Había parábolas que la gente no C'est entendía. que parabole moun yo pas qu'à comprendre. Cuando llegaban a casa, Il est arrivé la caille, él los explicaba a sus il discípulos a expliqué disciple yo. para entender la esencia del Il a evangelio, comprendre l'essence de l'évangile là. para entender por qué somos Il a iglesia, comprendre pour qui ça nous c'est por qué l'église. estamos aquí en la Pour qui ça tierra, nous ici bas tout qué ça. es nuestra meta, Qui ça qui c'est bino. por qué estamos aquí, Pour qui ça nous ici bas toujours. por qué Cristo no vino Pour aún. qui ça Christ pas qu'on finit jusqu'au ¿Qué nier. quiere Dios de usted? Qui ça bon Dieu veut pour. ¿Qué espera Dios de Qui ça bon usted? Dieu attend dans main. No, nunca fue la idea de Dios Non, jamais c'est l'idée bon Dieu de salvar a usted pour le sauver ou même. por salvar. Juste pour sauver. Sí le quiere salvar. Oui, il veut sauver. Sí le quiere llevar al cielo. Oui, il veut mener au ciel. Pero él pensó, Mais il pensait, cuando él le dio a usted là qu'il va ou même. una salvación tan grande, Ils ont salut qui est tellement gros. usted estaría tan agradecido Eh bien, ou tellement remerciement. que
usted se pondría completamente en las manos de Vous va Dios mettre complètement dans le plan, mon Dieu. para Él hacer como quiera con su vida. Pour le faire salver avec la vie. Eso era la meta del Señor. C'est ça qui se met, bon Dieu. Gana uno Cherchez une. y este uno se prepara Et puis ça, allez y préparer. después va a ganar a otro con usted. Après la chercher l'autre avec vous. Ahora somos dos que vamos a predicar la On est là, palabra nous sommes deux pour le prêcher parole là. y ganamos dos. Nous gagnons deux. Se añaden al grupo. Nous venons avec le groupe là. Ahora son cuatro que van a predicar el On est palabra. avec quatre pour le prêcher Si parole el là. pueblo de Dios hubiera entendido Si le peuple, bon Dieu, se comprendre. esa visión de Dios, Vision, bon Dieu. lo que Dios quería realizar, Ça que bon Dieu voulait réaliser. este mundo estaría evangelizado Eh completamente. bien, mon Dieu va évangéliser complètement. Pero es que ¿por qué Mais pour qui ça, ça? nosotros no lo ponemos en las manos de Nous Dios? pas mettre dans le plan, mais bon Dieu. Él nos dijo, Lizzie. venid a mí, Visionne-moi. dame tu carga. Bam, charge yo. Oh, mucho pueblo de Dios está afanado con su propia carga. En pile, peuple, bon Dieu, va être traqué avec charge. Por eso no pueden hacer la obra de Dios. Tout le monde fait travail, bon Dieu. Pero dé a Dios eso. Mais bah, bon Dieu, ça. Pon en la mano de Dios. Mettez dans le plan, mais bon Dieu. Y pon usted en las manos de Et puis Dios. mettez vous-même dans le plan, mais bon Dieu. Dios te necesita. Bon Dieu, besoin. No importa tu edad. Ça va être l'âge. No importa si eres hombre o mujer. Ça va importer femme ou garçon. No importa cuál país usted es. Ça va importer dans quel pays où sortir. Dios te quiere usar. Bon Dieu veut utiliser. Dios te necesita. Bon Dieu a besoin. En este vaso de barro, Eh bien, dans vers la bouche, hein, Él depositó su gloria. il dépose gloire. Si usted solamente puede saber, Si vous savez connaître, conocer, vous connaissez, entender comprendre lo que hay en usted, ça qui est en vous-même. lo que hay en usted, Ça qui est en vous-même. debe estar de pie en esta En noche. levé camper à soya. Alabanza al Señor. Alabanza a Jesús. ¿Qué mueve a una persona a ser un líder de verdad? Qui bon qui c'est un monde un leader vraiment? Queremos ser líderes efectivos en las manos del Señor. Nous voulons ser leader effectif dans le plan du Seigneur. Tenemos que entender Nous devons comprendre. que el líder capaz, Leader capable, el líder efectivo, leader effectif, no nace, il n'est pas fait, sino se hace, mais il est formé. se forma. Mais il est formé. El liderazgo Nos dirigeants, se desarrolla de adentro il développe depuis en dedans, y se manifiesta para afuera. il manifeste pour dehors. Esto toma tiempo. Ça prend temps. El liderazgo Nos dirigeants, se desarrolla día a día. il développe jour après jour. Amén, hermanos. Y esta es la introducción del Esa- cursillo de liderazgo. Ça, c'est l'introduction des cours leader là. Y las semanas que vienen Et semaine qui a fini, vamos a ver nous pourrons voir el poder para convencer, pour voir, pour convaincre. la capacidad de motivar a otros, Capacité pour motiver l'autre, habilidad social. habilité sociale. Un líder es un hombre Un social. leader, c'est un homme social. Vamos a ver también habilidad para manejar y guiar. Nous pourrons voir tout habilité pour guider et gouverner ou bien diriger. Un líder es una persona de carácter, Un leader, c'est un monde de caractère, tiene cualidad moral. il a une qualité morale. Y por último, Et pour la dernière, vamos a ver los requisitos para ser un obrero de Dios. nous pourrons voir toutes ces pièces pour capable ser un ouvrier, bon Dieu. Vamos a dar Dios gracias en esta noche. On dit bon Dieu, merci à cela. Si no estás comprometido, hermano, Si vous ne pas faire promesse, frère, non, pas compromis. quieres comprometerte con Dios, Si vous voulez faire promesse avec bon Dieu, quieres ser útil en las manos de si vous Dios, avez utile dans le plan, mais bon Dieu, pásale al altar. passez devant l'autel là. Si usted no está en la voluntad de Dios, Si vous pas dans volonté bon Dieu, haciendo lo que Dios quiere, pour faire ça que bon Dieu voulait, nunca sentirá la paz completa en tu vida. jamais ou pas jamais sentir la joie complètement dans la Pero vie. en esta noche, Eh bien, soyez à venir. Dios te llama. Bon Dieu après l'eau. Dios te dice, Bon Dieu a dit, hijo, petite moi, hija, petite moi, te necesito, moi besoin, te necesito. moi besoin, Yo te he salvado moi sauver, porque quiero más con tu vida. parce que moi je veux plus dans la vie. Quiero más con tu vida. Moi je veux plus dans la vie. No hacer nada para Dios. Pas faire rien pour bon Dieu. Usted corre el riesgo de un tiempo Ou courir un risque, un temps, enfriarse ou va venir fret. y perder la Et salvación. puis perdre délivrance soi. Pero en esta noche, Mais à soi, Dios te llama. bon Dieu relève. Dios te dice, Bon Dieu a dit, ven, venez, comprométete conmigo. fais une promesse avec moi. Comprométete con mi Fais une obra. promesse à lève-moi. Ponte en mis manos. Mettez-vous dans le plan même. No lo hagas para el pastor. Pas faire pour pasteur. Hazlo para Mais Dios. faire pour bon Dieu. Hazlo para Dios. Faire pour bon Dieu. Lo que haces para Dios, Parce que ça va faire pour bon Dieu. permanece. La Aleluya. prêter. Ven al altar. Viens devant l'autel. Ven a comprometerte con Dios. Viens faire une promesse dans bon Dieu. Ven a decirle a Dios, Viens dire bon Dieu. heme aquí, Señor. Mets-moi là, Seigneur. Heme aquí, Señor. Mets-moi là, Seigneur. Mashadangi patulo kwal kubasibano tabu ala banjadu rasu
corazón lleno de gratitud. Aleluya. No sabéis delante vos. Payamabu machadanki patulo cual kubasi pano. Nabu alabanza adoración. Sí, Señor, oh Dios. Aquí, Señor, aquí, Señor, aquí, Señor, Batulcos, Gloria a Jesús, aleluya. Y nos toman el saludo para Aruba, alabanza al Señor. Estamos escuchando ahí en Aruba, recibe bendición de Dios. También mandamos saludos y bendición para Puerto Rico. Recibe bendición de Dios allá en Puerto Rico, hermano. Para Haití, aleluya. Pour Haïti, Recibe bendición de Dios. recevoir bénédiction, bon Dieu. Recibe poder de Dios. Recevoir puissance, bon Allí Dieu. donde tú estás, Côté que vous y êtes, Dios te necesita. bon Dieu besoin. Los que están escuchando aquí en Bonaire, decídete, ven, te necesitamos. Dios te necesita. Costa Rica, Señor te ama. Señor te ama y te necesita. Allá en Holanda, los que están sintonizados en Holanda, mandamos saludos de bendición de Dios para esas vidas. Recibe ahora. Y oramos por Santi, la redimida, aleluya. Oramos por esta persona que pide oración. Oh Dios, tú conoces, sabes quién es Santi, Padre. En el nombre de Jesús, mandamos tu palabra desde aquí. Bendice esta vida, Dios mío, tócala, Jehová. Usted conoce su necesidad. Usted conoce, Dios mío, su pregunta que tiene, Señor. Oh, su incertidumbre, Padre, obra en esta vida. Bendícela, Dios mío, en el nombre de Jesús. Y cada uno que nos está sintonizando, Jehová. Mira también a Rotterdam, allá en Holanda. Mandamos saludo, mandamos palabra de bendición a esas vidas. Dios, mira su nombre pasa en el altar. Conversar con Dios, aleluya. Habla con tu Dios. Conversar con Dios. Parlez avec bon Dieu là. Papier con Dios. Parlez avec bon Dieu là. Dile al Señor, Dis Seigneur, aquí estoy. mets-moi là. Aquí estoy, Señor. Mets-moi là, Seigneur. Aquí estoy, dilo. Mets-moi là, dis ça. Habla con tu Dios. Parlez avec bon Dieu. El Señor escucha. Seigneur, écoutez. Él escucha en esta L'a noche. écouté au soir. Aquí en el altar. Dans l'hôtel là. Y al Señor, Dis Seigneur, heme aquí. mets-moi là. Heme aquí. Mets-moi là. Me comprometo. M'a fait une promesse. Me comprometo. M'a fait une promesse. Me comprometo. M'a fait une promesse. Aleluya. Aleluya. Alléluia. Oh Padre, gracias. Merci papa. Gracias. Merci papa. Gracias, Señor. Gracias, Merci Jesús. Seigneur. Clama, Señor. Priez. Clama al Señor. Priez dans le Seigneur. Clama al Señor. Clama al Señor. Relez dans le Seigneur. Hay trabajo suficiente Il y a travail suffit para cada uno de nosotros. pour nous chaque là. Hay trabajo Il y a suficiente travail para suffit cada uno de pour nous nosotros. chaque là. Dios necesita Bon Dieu besoin. que usted esté comprometido. Vous faites une promesse. Póngase en las manos del Mettez-vous dans Señor. le plan, mes bon Dieu. Póngase en las manos del Mettez-vous Señor. dans le plan, mes Seigneur. El Señor tiene tu mina preparado. Et Seigneur a déjà préparé. El Señor tiene tu tarea específica para Seigneur, con tu vida. on travaille Dios pour te même. necesita. Bon Dieu besoin. Dios te necesita. Bon Dieu besoin. Dios te necesita. Bon Dieu besoin. Dios te Bon necesita. Dieu qui besoin. Por eso estás pasando por esas Vous devez pruebas. passer dans l'épreuve ça. Tú estás pasando por esas Vous passez luchas. dans la lutte ça. Porque Dios Parce que bon tiene Dieu, un plan con tu il y a vida. un plan pour la vie. Porque Dios Parce que bon Dieu, quiere purificar tu il vida. veut purifier la vie. Vous Tienes que pasar esa devez prueba. passer dans l'épreuve là. Volverás a estar otra vez en el mismo lugar Vous allez rester dans la même place là encore. hasta que pases esa prueba. Jusqu'à ce qu'on passe dans l'épreuve No ça. puedes cruzar. Vous n'êtes pas traverser. Si puedes. Oui ou capable. Si puedes. Oui ou capable.
Si puedes. Oui ou capable. Si puedes. Oui ou capable. Si puedes. Oui ou capable. Solamente di al Señor. Seulement dis Seigneur. Como Saulo de Tarso Même dijo. Jean-Saul te dit. He aquí, Señor. Mais moi là, Seigneur. ¿Qué quieres que haga? Qui ça vous voulez pour me ¿Qué faire? quieres que haga? Qui ça vous voulez pour me faire? ¿Qué quieres que haga? Qui ça vous voulez pour me faire? Aleluya. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Béni soit le nom de Dieu. Bendito sea Dios. Béni soit le nom de Dieu. Bendito sea el Señor. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, alabanza Jesús. Louange à Dieu. Alabanza Jesús. Prepárate. Préparez-vous. Prepárate. Préparez-vous. Para que cuando llegue la hora. Pour les arriver. Prepárate. Préparez-vous. Prepárate. Préparez-vous. Para que cuando llegue la hora. Que les arriver. Prepárate. Préparez-vous. Prepárate. Préparez-vous. Para que cuando llegue la hora. Pour les qui les arriver. Oh, alabanza al Señor. Louange à Dieu. Alabanza al Señor. Louange à Dieu. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A su nombre sea la gloria. Non, c'est la gloire. Gloria a Jesús, iglesia. Vamos a elevar una oración por estas vidas. On va faire prier pour mon sa yo là. Yo sabía que tenía llamado de Dios sobre mi vida. Moi te connais que me te appel pour bon Dieu. No sabía cuándo Mais pas connait qui l'est, ni para dónde. pas connait qui côté. Pero estaba fiel, completo, de lleno en la obra de Dios. Mais moi te fidèle complètement dans l'œuvre bon Dieu. Trabajando para Moi Dios. te travaille pour bon Dieu. Todo lo que ponía en mi mano, Tout ça qui me dans même. me esforzaba para hacerlo para Dios. Moi te fais je vois moi faire pour bon Dieu. Y de repente un día, Et puis sans attendre un jour, la iglesia aquí no tenía pastor más. et l'église ici a pas de pasteur encore. Y me dijeron, George, Yo dis Georges, llegó el momento. moment arrivé. Yo dije, Dios, On va dire bon Dieu. Dios me confirmó. Bon Dieu confirme. Y salí Et puis me sorti. en un momento. Dans un moment. En un momento. Dans un moment. En un momento. Dans un moment. En el reloj de Dios. Non, le réveil bon Dieu. Llega el momento Bon Dieu capable arriver dans en l'air. que Dios te dice, Parce que ça que bon Dieu dit là, ahora Kounia, es el tiempo C'est moment. que yo he puesto moi mette para usted. pour même. Por eso prepárese Pour ça ahora. préparer depuis Kounia. Prepárese ahora. Préparer Kounia là. Prepárese ahora. Préparer Para Kounia. Dios no tener que escoger a Pour otro. bon Dieu pas de choisir En tu l'autre lugar. dans place. Para que cuando Dios te diga, Parce que là que bon Dieu dit, mi siervo, servitem, mi sierva, servante-moi. todo este Tout tiempo le temps ça yo. estabas esperando. On t'attend nous. No entendías el Pas por qué. comprendre pour qui ça. No entendías el por Pas qué. comprendre pour qui ça. Pero es para estos tiempos Mais Kounia c'est pour que nous te he ça. preparado. Moi préparer. Moisés, Moïse, ahora te necesito. Kounia a besoin. Moisés, Moïse, ahora te necesito. Kounia a besoin. Ve, Allez. ve, Allez. ve, Allez. ve, Allez. ve ahora. Allez, Kounia. Ahora prepárate, iglesia. Préparez l'église. Prepárate, iglesia. Preparemos l'église. Prepárate, iglesia. Preparemos l'église. Prepárate, iglesia. Preparemos l'église. En Salabacaisaya. Suire Bacaya. Padre celestial, oh Dios de gloria. Te adoramos, Dios mío. Adorez bon Dieu. Gracias, Señor, Merci Seigneur. por este pueblo, Pour Jehová, peuple ça, Jéhovah. que tú has traído Que vous finissez avec vous. bajo este ministerio. En bas Padre. ministère ça, papa. Oh, Señor, Au Seigneur. trata con estos que pasaron al altar. Traitez avec ça, vous passez dans l'hôtel là. Trata con ellos. Traitez Padre. à eux-mêmes. Señor, mira a cada uno que está, Seigneur, regardez chaque qui là. que quieren ser comprometidos con tu obra, Qui veut faire une promesse dans les voies. que están esperando, Padre, Ils attendent, papa. ser canalizado por usted. Pour marcher selon eux-mêmes. Hay algunos que no entienden, Quelqu'un qui va comprendre. no comprenden. Ils ne pas comprendre. ¿Por qué tantas cosas? Pour qui ça pas quel bagage ¿Por qué ça estoy yo. pasando por tantas Vous cosas? êtes passé dans tout bagage ça Hay yo. algunos que piensan Quelqu'un qui pense que Dios les olvidó, que bon Dieu oublié. que eran fiel, Restez fidèle. siempre fiel, Toujours fidèle. sacrificada, Sacrifié. pero que ahora Dios les olvidó. Et mais bon Dieu pas oublié. No. Bon Dieu pas oublié. Dios no te ha olvidado. Bon Dieu pas oublié. Dios no te ha olvidado. Bon Dieu pas oublié. Dios sabe lo que usted ha hecho para Bon Dieu él. connaît qui s'en fait pour lui. No te ha olvidado. Il pas oublié. Pero él sabe lo que hace. Mais il connaît ça la Es tu fait. tiempo de secura. Et c'est un Es tu tiempo de sécheresse. desierto. C'est un Es désert. tu tiempo de calor. C'est un chaleur. Pero llegará. Mais va arriver. Llegará tu Va Jordán. arriver. Llegará el día de tu Va Jordán. arriver jour Que vas a Jourdain. cruzar. Va arriver Rabaisa. Jourdain. Suá. Gracias, Padre, gracias. Merci papa.
Gracias por cada uno. Merci pour chaque qui là. Gracias, Señor. Merci Seigneur. Gracias, Señor. Merci Seigneur. Por cada uno aquí en el altar. Pour oh chaque là dans Dios. l'hôtel là. Gracias. Merci. Y los que no pasaron, Et Padre, ça qui va passer trata papa. con ellos también. Traiter avec eux tout. Obra en sus vidas. Fais un travail dans eux-mêmes. Gracias por tu palabra, Merci Dios. pour parole. Dele gracias, dele C'est bon Dieu, gracias. merci. Gracias, Señor. Merci Seigneur. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Bon Dieu Amén. bon, bon Dieu merveilleux. Y Dios es grande. Bon Dieu gras. Y Dios es poderoso. Bon Dieu qui Aleluya. a puissance. Alléluia. Y vamos a continuar Nous pourrons continuer con este tema tan importante. avec thème qui est tellement important ça. En casa lee 1 Corintios 3:9. Van a presentar, aleluya. Nous allons chita. Lea 1 Corintios 3:9, Lis 1 Corinthiens 3, 9, que es el texto clave, qui c'est thème clé, hein? donde dice que somos colaboradores de Dios. Côté qui dit nous c'est collaborateur, bon Dieu. Amén. Rumanan ya sabra or 8. Et samedi qui vient à frère monsieur à 8h, Amén. Nos tin vigilia. pour aller veille de nuit. Nous gain veille de nuit. A ver, 20 minutos.